Mutino uyu uri uhanikire mathaine ma gukia gwa kiroko kio muthi barabara-ini nene ya kuma Nairobi guthie Naikuru ukuruhanirie tirera igiri na mbathi imwe iria irerikana ikuagira barabara-ini nene ya Thika guthie Nairobi. Mutino uyu ni ucungiriirie ikuo cia andu 19 na angi gutigwo na nguraro. Tulikuwa na accident mbaya hapa mahali inaitwa Soisambu. Tuko na lori ya Super Highway Sacco ambayo ilikuwa inatoka pande ya Nairobi ikielekea pande ya Nakuru. Na ilipofika hapa ikawa inataka kuovertake trailer. Na ikakutana na trailer ingine ambayo ilikuwa inatoka Nakuru na wakagogana head on collision. Akiaria na Kameme TV, umwe wa aria marahonokire gikuo augite marerirwo maingire mbathi-ini ino thutha wa mbathi iria marareheire kwaga gukorwo ikinyite mathaini ma kwanjia thabari, ona gutuika ni mararegete guthie na mbathi ino. No ongereire ati mbathi ino irakuite andu makiria ma gikiro kiayo. Alikuwa anaendesha basi vibaya sana, yani mbio mpaka hata ukifika kwa nini, mkifika kwa bumps ile breki anashika, hata unatoka kwa kiti paka unagonga kiti ya mbele. Ona kuri uguo, dereva wa mbathi ino ni orire thutha wa mutino uyu kuhanika. Aria magurarire matwaritwo thibitari-ini ya Misheni ya St Mary's kuria maramukira urigitani. This morning we received around 14 casualties who have been involved in an accident along the Nakuru highway. Most of them had severe injuries, but we managed to save a lot of them. Uyu ni mutino wa keri kuhanika na kunina mioyo mingi thiini wa ciumia igiri hituku riria mbathi ingi iriga kuraga andu barabara-ini nene ya Nairobi guthie Mombasa. Ngite nderithiria Kameme TV, Njeta Kamau wa Mwangi.